to atu le au le whatalofa i le pa ia ma malu le tātou tunuu ia lātou fo e mwhana maua mai le whapoponga le tātou prokalama i le neiva yaso. Ua whae ngoina le o tō Manuia o lo tu sao atu le tātou whale whasalau Long Beach, California, le United States o Amerika i le vale le malisi ufonga le tātou fo Radio Samoa. O lo tō ono mispowena tangalo lo whafoina le tātou prokalama le nea woli. Ia ma le fionga i whatonu i atu la epa whaftai sua i le IT. Ia la tātou amata e peon tātou masani ei. I sa tātou tatalo, tātou wifo matalo i le tua. Ana iei lava seisia tua e tatau iei la mātou whaatu e le ali ie. Se manu o le nāle tua e tatau na mātou o atu nei iai. Alu pumoni lava e leise tua e ato toa ai o mātou tangata. Leise tua e malama lama ato toa i ai mātou te ito tasi. E tu sa malawo fio. Le melea o le amata la mātou prokalama, la mātou fetu whainga. Momoana mātou pa i atu le tu paolo la ei. Se e lofa mai. Lave ina i mātou mai le ele fili. Lave ina i mātou mai le vai o wha mawalunga. Ia lave ina i mātou mai ia i mātou lava. A whai lava o i eseisi o wha fonga mai ma mafuta mai le nei prokalama mani a venga ma mafa. Ni mana mata uputu ngā o whai ma whateata mai le soifua ma le ola langi le lei o lau whanau. O lau tatalo le li i au ngā le nei prokalama. E moli atua i malu i puenga. Ai meise o le mauti noe te fina ngalo malia i le tangata. Ma e whawavau lo o lofa mo i mātou uma. O mātou whanaunga ia umale nei prokalama i le vi inga o lo suafa. Manuia malfi le mu i lau whanau mafuta. Ia au sa whatufunganga fo i mo lātou o lo tawasu. Ia o nāla mātou tatalo le li ie. A lātou suafa Yesu Keriso lo mātou li i malwhaola. Amen. Taule
Ia, e toi whaatalofa atu I le tātou atunuu. Ia, I latou fo na maua mai le nei awa noa I te whapoponga le tātou prokalama I le nei fo I vai aso. A whapeolo e whafonga mai le tātou prokalama I lunga le YouTube. Ia, whamulmole o mi follow like. Ia, mawhailau subscription I le fonga le tau for Radio Samoa. Ia, ona whai e leo se let's say fesota inga vāvala lata ma le nei fo I malai. E le ngata lai le nei prokalama o whaingo ingo li o tō Manuia. Ia whape fo I le to tera o whainga ruenga lo au tō waa mai le nei malai. Ia mori atu ia whaalumanga whalenganga. Ia o wale whauina o lo tātou mauli whaitele. Ia mo nea noe whaftai atua ia tātou sponsors. Leo lotu ma le kalesia al Second Samoan Congregational Church I Long Beach. In me lo ngalulu e ma le tina I Amareta. O tau taulanga o lo tau sapsapaia fo I olo. Lo nofo atu I nei. Ia leo mawhai ona maua ia la tātou whaopoponga I le neva yaso. Le visiona al Second Samoan o lo wainga I fafo atu Samoa. Second Samoan, the Samoan diasporic community in the US. Ia whanea no whaftai atua I le Auntie Mita's Cookies I Long Beach. Ia whapefo I Auntie Mita's Cookies by Karma. I New Zealand. Whaftai atua I fo mai a mafutanga, tuli whau. I le Tangaloa tuli whau Foot and Ankle Center I Lakewood. Our passion is to keep you walking. Ia whaftai atua I le sunga ia Helen ma Selusi. Ulunga ono o lo sosani me pel tātou pokalama I le masina ma le masina. Ia, o le vaiaso o mawai, tātou mafo whaua I le tala, I le masalo salo o toma I le tōtu o le li. O se tala e maua pe I tātou. Le Ioane lua se fulu. Ia se tue whaitau atu. Ua o I le fiafio le nā aso le ulua I aso leo le vai sapati. Puntia whaitoto o le mea na potopoto ai le au so o ona o le fefe I aiutaia. Mali watu Yesu o tui tutonu an whetala atu leo o ia I ate I lato. Ia o tō Manuia. Pepe o le o ngā tutonu leo le tātou prokalama. O le whetala lenga le li. Mua lava I ona so. Ina o tō tū mai o ia. Ia o tō Manuia. Whamai Ioane o I whetala I atu le mea. Ona whaali atu le I ate I lato ona 5 malona I tū. Ona oli ai leo le uso ina walato wa ai atu I le li. Pe ele winga whapena o le prokalama nei. Pe isina oli e tupu. Pe awhapele tātou te loa o lo whamanuia I tātou e le tua. O lo fina ngalo lofa le tua I manuia o na tangata. Ia pe atatu mori mawina foi I se tangata ua tū mai nei le tunga mau ma le oti. Ia ona oli ai le I tātou. Ia ona tue whetala atu leo Yesu ia te ilatou ia o tau manuia. Ua le lava le I o tau manuia tasi. Ia o tue whai atu fo I o tau manuia. Vaso la ua mawaian tātou mafaufaua I le tāua o le tipi lea, o le distinction lea, o le al distinction. O le whai atu I tangata na lafo ina o ia, masalomia o ia, mawhewhewhe ona o ia o tō Manuia. Pe o le tumutumunga lea o le ola whaaleanganga o le tangata, o le mawhai o ne anga leanga ina e nisi. Foi mai po wheana I ai manu malo ia o na ofo I na atu lea o le Manuia mo I lato. Ia o tō Manuia. Awhapelava I eise whaatumutumunga o se ausia e mawhai o na ausia le tangata, lona winga tangata
e tusai malona pale whengai ma le tua. Ia o le manifestation lea. O le tū manu malo le li ma whaali I tangata na manatu mama ia te ia, le talitonu ia te ia, ma whaiatu ia o tō manuia. Whape ona o wina mai a o le tamā, whape fo ona o wina atu o tō. Ia wape o le melana le olo o whau e o lotu ma I kalesia. I le larangi ona I eilana misiona. E le mawhai ona maua e o ele manuia lea o Keriso. Ai le ise me whai e iai. E te tawana I ise me whai le manuia lea. Le eneti lea, le oli lea ua tupua e ate o e. Ina ua e moli mawina mea te le mawhai ona moli mawina mua. Ona o mawhai ona au sia e lo winga tangata talitonu. Le possibility le ua ofa mai e le li ilona tū manu malo. Whamai yoane ui whetala yatu le mea ona manawa atu le o ia ia te ilatou. Ma whape atu ia o tau talia le nganga pa ia. E sel tāua le mea lea, o le manawa lea a whaasolo au mawhawhaunga I le tātou kanona, o ne I loa ila ia o le mefo I lea na manawa I le tua I le amatanga. Ua manawa I ponga Isu o le tangata ina ufatoa umona whai. Ia o na ola lo lea. I lala manatu le ua manawa fau le li I le ola fau. Moona tangata whatuatua. Ia le ia I le whaitau lea na tātou whaitauina. Ua whetala I atu le mea on manawa atu le o ia te ilato ma whape atu I o tutalia le nganga pa ia. Whamai leo le sian talau, I lato umalawa tau te whaamangaloina ai a lato wangasala. E whaamangaloina ia I lato. Se tau al mele a wā e nufune lama mawhau wha theological I le mena tupu I le li I lungo le sātauro. O I peina wha tau sunu I uma I e winga vai o le tangata. Sa I le whaalata, sa I le pepelo, sa I le institutional injustice, sa I le whailonga lanu, le whailonga tangata. Anga sala uma lava e mawhaiona o na tuu whaatasi. Ia lea sa amo umaileli I rungo le sātauro. Ia ai amoa ele I malona manino I lo la pale whengai ma le tua. Leo le tua lava e mawhaiona whaatupu maise mea fōu I le melea. Pule alawa I whea le mumu ula le mamafa o anga sala le larangi. E mawhaila wana whaatu mai eise mea fōu. Le ngalo pea e tātou whitalenga o tātou li I a oi luluti ona ti ngā maonga na pupuanga I lungo le sātauro. Whamailan tala. Ie e whamangalo I ai lātou. A wā o lātou le lole me o lātou whaia. Ioi. O se whafangu le mo I tātou uma. O te loe le iama se sio I tātou ele I anga leanga ina. Nanga leanga ina uma tātou o isi ua mamau I tua I le taimina anga leanga ina I lātou. Ia o disi fo I lava. Ia lo whengai pe lava maanga leanga ina mai isi tangata. Tangata o ainga, tangata ngā lua whatasi. Ia wai e whapenale wingo le soifuanga le soifua I tātou. E wa tātou no fo I lama tātou mawhau I le whaoso soina o tātou tangata ngā lulua e anga leanga atu. O na tātou I loaila ia. Sometimes fo ia le o I loa I lātou le mela lātou te whaia. E pei o na le I loa fo I tātou le teimi tātou te anga leanga atu ai. Ia, na whamaile o tātou I le Vaso o mawai. Whaalinga mo moala lea le li I le o so ele I ei toma. Ia, o fo I mai loa la o whena I ei toma. Ia na whaiatu lea o le o so
lena pato a mātou mori mawina le tū mai o leli. E usa fu i tō mai fo i mai so o nei e mau ma wha mai i oe. Lena mātou tāli sua mai i e mau. Ia wha mai tō ma le ai. A whai lava o te le va ai i ona lima i le mena tu i ei whao ma tu ulo lima i lona i tu le mena sunu i ele tau. Ia o te le tali tonu lava. Mai fa upe luas fulu whao le Ioani luas fulu. A toma o le tasi o le to se fulu ma le to lua. Ua ingoa i ati tumu. Ele iai o ia ma ilatou ina ua mali watu Yesu. Na whai atu leo lau so i ate ia o mātou ilo atu le li o wha mai o ia ate ilatou. A whai o te lewa ai atu i ona lima. I mea tutu i ei whao ma tu ulo utamtama i lima. I mea tutu i ei whao ma tu ulo lima i lona i tu. O te leta li tonu lava. Pe o lisi lea mea alofa atoma i le kalesia. O le whatutua e le se mea te tauna whaipongi sa. O le whatutua e whau ilunga o se mea ua umana te pena e whao ngā e tu la fono le lotika. So faith ought to be at the end of reason. After you've asked the questions, why this, why not that? Ina ua umana malio na talio fesili na maso salonga. Ia ona whatutua ailea. Whatutua ele se me whai ele amatanga. Au se me whai ile unga. Manatu toma te tawa na tu mai i adi e whaisana ngā luenga. Se isa ili mua o ia. Pe o le mea nana fina wai toma. Mai alo manatu o lesile na mea te tawa na whai i tātou. Iso se mea lava e tāua. E tawa tātou se ili mai. E tauna whai e nia tātou fesili. E tauna whaila tātou ngā luenga, e tauna tātou te pena. I owalin lava ne i o tātou wholo patato ina i se whatutuanga. Ia e tawana tātou masalo salo mua se i o ina mātutua. I o tātou manatu ma uma o Natalia tātou fesili. Ia o na tātou whatutua i lea. Ia wal whatutua lalna. Ia e malosi. Le si le whatufunganga e taun whatufunga ina i tātou. It's tau lava ona whaila tātou ngā luenga. O ane alo ese i tātou mai le whaia o le ngā luenga. Fina unga e masani o ne fina waitanga tau le Kalesia Samoa. Pe te tau ona whale leimo muolo a inga ia mautu. Ona whato a whaasanga aile whale leile o lotu ma le Kalesia lo enga lue ai. Pe whau muolo wola whale tino i le whauailo wola whale nganga. E pe o le fesili na. Ia tofu lava le tangata ma la Natali mai pole alava le tali e whetau i le leima oe ma sao i lau tilo ma lau savali ia ma le tusa fo i o lou i loa le olanga. Ia o le tali le namo oe. Ia o le tali e pese i o whao popo i tali na. Le tali lea na fau e toma. E ia ianga luenga na o oe lava e te mawhaiona e whaia. E lava le ngā luenga e le mawhaia se sio na whaia o e se vanga nā lava ua e whaia. So e pilar ngā luenga le sa whaia toma, mai toma le ai. Whaftaia mo le share a e tu mai i atea u se i o va aia uia i mena tutu i e whao. Tu ulo utamtama i lima ilo nei tu. Se whaisa ngā luenga. Se whaisa ngā luenga wha le mafo whau ine o talia ma le ato toa. In my own terms. Whape luas furu ono, whamai o mawai aso e valu. To e whatasi o na so o i le whale. O whatasi e fo ila toma toma. Na maliwa tu leo Yesu a popuni whai tutoa o tu fo i o ia i tutonu ma whetala atu. Ia o tō Manuia. Whetalai atu leo o ia i atoma au mai alo tamatama i lima nei. Wa ai mai fo i o lima.
Au mai a fo ilo lima matu mai lo uitu. Au fo e te masalo vale ai e whatutua. Ion tali me leo tō mai a te lo wali i e ma lo watu ai. Whetale atu Yesu i a te ia tō mai o e whatutua. Wa we eva ai mai i a te au. Amu ia o e lewa ai mai e whatutua mai pēr. Ia peo le nati lea mai lwa yaso o mawai. Le pale whea ngai o le tangata malo nā tua. Le pale whea ngai o lo na masal salonga ma mafu anga e alai o na mawhai ai o na le talitonu le tangata i le tua. Le o whamai le li. E talitonu mua oe. Ia o ne ewa ai ei lea. Talitonu mua o ne ei loa ai lea. Ia dato wa aila le talitonu na whaiatoma. E le se talitonu whaele le na whaalongo ai o na uso o na talia le o ia. Na whaalongo ai o na matua o na sapaia le e ia. Le talitonu ina ua whaila na ngā luenga. Ina ua uma o na talia na fesili. Ina ua whaamalia ina lo na masalo salo. Ina whamai e lola ia le e lawa o talitonu. Whamai le li ia mawhaifo e o toma o na e talitonu. E au noa malova ai. Ia le nati nā mo datou, ia wa datou te le o iloa. Datou te le i ai le temina i Yesu. E le o ia i datou le e upunai le tusipa ia e alua luale mo li mau le ofe evangelia whamai na mātou i ai fo i maleli. Na mātou tali sua maleli. E le o ia i datou le mel nā. Le nā fo ina maua e paulo ina ua liliwina o ia ma ua iloa e ia le li. Le ala i tā maseko. E le mawala tātou ia mena ai e mawhaia ona tātou i ite. E mawhaia ona tātou i ite mai le talitonunga o le tangata. Mai lona iloa o le atua. Mai lona malama i a Yesu Keriso matala i a te ia. E mawhaia fo ona tātou talitonu. Iona tātou whai ai lea o se, let's say o se taulanga e te tau male atua. Wai pawana o le mea mawhai ona whai i me whainga luenga ia. O le whau ai o se malu o le atua. Ina ia le leia i le tapo i ngā le atua. I le atua. Ina ia whaafafonga ina mai le atua le tātou taulanga. Ina ia tātou tāpua i a te le nganga ma le whamaoni e te tau ai. Ia au malon nai o na whaasolo e wholola ia i le si vaenga o le tapo inga. Ia o le evangelism, o le whamatala o le tala. O le au maini stangata i le whatutuanga. Ia ma le mea muli. Ia tau mawhai e ola ai. Let's try to embody ia le tala le Yesu Keriso. Ia o tatou whapoponga nā mai le vaiaso o mawai. La tatou pesele vai tatou foi. Ia o na whaawau le o tatou maftanga. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o te sao ai. Mai le malosi o le itamai. Mai le vavau i le whaavavau tu mau oe. O le papa e le malue lue. Lo uolo maualunga o
na te mau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma No uanganga Famanuma fafetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga famanuma fafetai Ole atua, ole vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga Elelei oe E pe o le tāua o le tala le ia toma. O nei peise I e le o outsourcina e toma le mea lofa le tua na ave le tangata I le amatanga. O le ale mea lofa, o le saulotonga e fili ai. E pe o le melna le significant ai le tala le ia toma. E te lea mea tātou te talitonu I ai. Te mantuaina ia lo uncles to ina o whiu. E whai alama me ulai fo ia siana whanau. E te tangi lo le telefoni, tali e boi e talia, se shola na whanau. Ia wala au lola ia le doina. Whiu, e peia o anoa I le telefoni. Ia saulo whiu, si I le telefoni. Tā lofa lau sunga le doina ia anoa I. Oi, la vea. E peie, e whapenale wingo o le doina lo anko lea o te masani ai. O ne whaiatu ro lava se tala talia loa ma talitonu ma whaatutua oso lo lava I le si step ai. A le se confirmation po o noa I le na wala au mai. Oso loa lava e whawhelo ai. Le anga le lau whai mailo na whawhine. Me la e peia e a whabea. A o toma I le whabea nā. Ina ua ta'u atu e so o mai e mau na lātou tāri sua ma le li e mau. Mai toma ia le lei, whawhtai. Ina ua whai atu pe teru mai lātou ia nei le whawhe o mātou wa aia le li. Ua tū o ia nei le tunga mau ma le oti. Mai toma ia le lei.
Maloa whaftai ai tu mai se whaisa unga luenga. Tu mai se i o uva ai i ona lima i le mea na tutu uai whao. Se i mai se i tu uro tamatama i lima i lona i tu i le mea na sunu i eile tao. So i peo le mea alofala nā toma i a tātou. So there is such a thing as faith that's not based on evidence and agency. E pe o le fatu whaelele pa ui lungo le awala. Vave ana tupu, wai titi le ele. Ai sau lole la, ele umia e mangu. Whamailea o onga le tarale ato ma o le whapea ina lo whatuatua. O lo whaalongo lo lava i se tala alu lo male ato o matalia. Ia se whaisau ngā luenga. Tongi sau maa. Lafo sau aso. Se e loa le leipa se whatuatuanga le te tauana tāpua ia. Po se atua le te tauana osiosia le whengainga. Ia po se mea fo le te tauana umailo wola. Ina oi loa e toma, ia le li o talitonu o ia ina o umona whaila na ngā luenga. Ia whamai le tala na maliu wha maturo ia toma i le tala le lei. Nā alu intia ma whau le kalesia ina e tau i tangata le lofanga le leisi siri e so le tua ala ia Yesu Keriso. So me nan tātou maua mai le vaiaso o mawai. O le vaiaso la le nei ma le whao poponga. La maua mai le Luka. Luka e luas fufa. O le tala whai mai ua. O toi whaari fo ile li i ona so. Masalo po i le turoto e Galileia le na whai ai ia le whaalinga lea. Saula le li i e pese i o toi fo i tangata i ala tō ngā luenga i pēna masani ai. O toi o i ele au whaiva i le vai e su e mai ia mea ai. Ia ona whaari leo le li i rau so. Ia vai atu le li e pese i se masalo vale o loo ia i la tō. Ia ona whature i se va ai mai o lima. Va ai mai o vai. Mena la tutu i e whao. Ele oa o se itu. Ele oa o fo o se anganga. Ia oa o sa tātou ngā lulue whatasi. Ia lea o manu malo, lea o tōtū. Lea pula mana tua fo e tātou. Lea pua lea. Ia o tō Manuia. Ia o tō Manuia. So, e whapenale le manatu o lo i le li. What Christ had done in his life is to offer the highest form of worship, the highest form of taulanga, a taulanga that's worthy of his life and is worthy of God, the divine. That's what Christ had done. So in spite of all the malevolence, the evil, the betrayal, o me umalava e leanga, ale tangata ana ngasala, tu ina nau pepelo, me umai ena tutupu ina ia wha sataroina le li i lungo le lao. O me umalava na amo le li i ona tuetaimi. Ia e amoa la malona mautinoa, o la pale whea ngai ma le tua. Nana mawhai e ona whai mai, ia e wha mangalo ia i lato. A wā o lato le ilo le me o lato whai. O se mea whinga tātele. O se mea whinga tātele. Ia ona tū maila ia i la sotolu. O tangata ia na lato lafo ina o ia,
tangata nana le tutu whaatasi mai tangata nā sa le sapasapaia o ia le taimina whaamasino nai o ia whamailan tala ia o tō manuia ia ia te o tō le file mō le atua so o le menai e tūlang ese ia le whitalenga le ale li imalona pale whengai matangata a wā ua loe le li ile tua i le isi tu ina ua maliu ia ua mautinoa ia o le fina ngalo le nao le tua mo le tangata i manuia ia le tonu la e tangata wae a tonu le wingal nao le tangata before la vantato le tonu e mwhaionto tu manu malo se isi na iduru mau le oti ia le awa mai le tua le possibility le fatu le aloi afi e mawhai ai ona whaamumua i tātou se awhitele. Ia wā tātou wa aila iai. O le mea lena sui ai, ia le taimi i whaitau ina tau sanga. Ina ua te tū manu malo le li, le fo ina sui ai tāpo inga me le stonai. Ia le ua whai e le sa. So, e le wha la ia le tala, ai pe o le inati le nā tātou maua maile. I le tala i ato ma. Ia le fo ila o tātou maua nei fo i le whapoponga i nei. So me momola wana whai ele li o le ofo ina atu le manuia i on tangata. Le file mo i on tangata. I o to manuia. Ia, ona sola ia ma le melono lua. Whamaila na tala. Awane ingalo ia te utoua o onga. Awane ingalo ia te utou whata oto. Ia o tō mana tua tala i na whamatala, ia me se fwoi mena o tō mōli mawina o tātou iai. O ne ngalo ia o tō tala nā. A wao i nā lai pe ia ato o toa ai, ia le tō mawhainga o le whaapula ina le li o le lofanga le leisilsi e se whaavau o lon ta mā. A wao le mele nā. So there's an objective part of the divine that will not tolerate misgivings. The judgment part of God. Lona mio tonu. And then part of what Christ had done was this whole narrative portion. It's instantiated in the stories and the parables, how he lived his life, the miracles that he did, the teachings. All that was part of the narrative. E tau mawhai e reconstitute le subjectivity o le tangata ina ia manino e le objectivity o le atua. So, o le tangata ia e whano, e umona manatu, e to i lalolo nei tu. O le tu manu malo ke riso e tunga maumule oti. Ua pei ua transfigure le tangata tuai e mawhaion a vea ma tangata fōu. Ua liu tino tangata ai ia le atua. Ua, it's the word made flesh. Ua a vea ai le soifua ma le ola o le tatou o li o Yesu. I leo langa leo lai tatou. E whai ma wala e ma whai ai ona suia la tatou pale whengai ma le atua. Maybe it's too abstract for you. Whamai alan tala o wane ngalo ia te utou ia o onga. E wai tatou mafofau ia i le tele o ana o onga. Ona tatou ilo aila ia le tāua ia te i o le middle community. Whapela wana whataua ia tamaiti wai peo inaia matana fofoa mai ia community. E le mawhaia ona exist se tangata ia nā o ia lava. Ina e mawhai ona mana malama ato toa o ia i le atua. E tau ona whaisa utala, whaisa tala pai. E winga i le lofa malanga leo le atua ia te ia na maila ia nuti whaatasi la tatu tala. O mana tua ina ile tala le li o mea se tia o tau i nei, se tia fo i le langi. O mea tā lae o tau i nei, ia tā la fo i le langi. Pe ele winga le nā o le community, koinonia, e mawhai e tātou o na
false moral construct ina ia feololo le tātou palewhengai ma le tua. Tau mau men manatu so pe o le tua ia o le tua objective, o le tua ia an ideal God. Ia o le tangata pe e whapena pe le ato doa. Ai atu whaatasi lani tangata sto tele ma form le community ma tau mawhai e whalatalata i le finangalo le tua. Ia mawhai lava ona o matu le tupulanga o si ilunga le tātou tulanga, le tātou palewhengai ma le tua. O matu le tupulanga o tapena le le tātou palewhengai ma le tua, o le mamaute le tātou. Wa le sila le mea tātou te mana tuaina. Wa tātou te ite ina ua fo'i mai le li. Mai le tunga mau le oti. Ina ua fo'i mai o ia mai le abyss lea e vai le tangata ma le tua. E fo'i mai la. Paua ia o antala. Ia o tō manuia. Ia o tō manuia. Ia o tō manuia. E pise ina i eise mea nei loa e le li i le tolu aso lea na malo loa e le tunga mau. E pise i o le memo mualaval na e ofo i nātu i tangata olo i le neitu. O lea i o tō manuia. Lupu e pelu shalom. E pe o le whaatumtumunga le nā olo na whaanaunga mo ona uso. O lo muli mai ia te ia. Ia o tō manuia. Ia atonu le malamalama ato toa ia le uso o na whaatula i o tō talia le nganga pa ia. E o tō talia le manava fo watu le nganga ia te o tō. Mai o anga sala tō te whaamangaloina. O anga sala na whaamangaloina. That's such a powerful distinction. Mena le na tāua ia le tangata i le finangalo le tua. Ai sea ona o le tangata ia umon taimi se tia o ia tula fono. Pe o le tātou sao le nā i le tua. O le tātou limitation. O le tātou tapula o taimi o le o le soifua ma le ola le tangata. O le tātou sao le nā. Ai loa la le tangata lo na tua oi. Ai loa le tangata e lo na taimi. Ia ona mawhailola i ona whai e se taulanga e. Fia whafofonga e le tua. Ia o temi umalawa tātou te tau mawhai e deny lo tātou limitation. Temi umalawa tātou te mana o e transcend ia o tātou te pulaa. Ia ona le mawhaileo na ato toi tātou le mea alofa le na whai e Jesu Keriso. Ia. Atonu e nai fesili o ila tātou board. Se iwa aipe nai fesili e tau wha ano e ilm ta opus e tau flush ai foi. Ia whatalofa atu ia Beniamina Alefosio. Ia talofa atu ia Ainga Sione. Ia whatalofa atu fo ia Seu Fanafana. Vavau. Ia whape fo ia Helen ulunga ono. Ia whatalofa atu fo ia Puava. Alefosio. Ia malofa aftai. Helen Faftai, whatalofa atu fo ia Tyson Samoa. Yeah, whape fo ia Helen Tauvao. I think that's Fia. So, oa ne ngaloa o ngā. So, me mo mua lawan whamaileli ina ua. Il tātou whaitaunga lea. I o tō manuia. Number 2, vaai ia o onga. I wape o le sila le mea o le winga le o le a o ina. Ele mawhaiona e a o ina in the vacuum. Ele mawhaiona e nofo i le universite, le Ivory Tower, ma o a oi, i le mata upisilisili. Ma ieiso manatu o le mea sa o lea. Ele whapena i le winga leo le whetalenga le li, o le winga o le whetalenga le li. A li lifa lava so dou whatufunganga. Ia li lifa lava i le whatufunga ina o tō mawhauwhau ma lea o ina o tō manatu.
Pe ole winga na ole whetalinga le li. Ele se mea fo it's not something that you can do in a vacuum. It has to be done in community. O mena e sa o tangata e yona manatu. Au le teimilo lava e maielo manatu tu whatasi malo manatu me manatu pai malawhai. Yona whawale tātou se manatu e tau lata lata i le finangalo le tua. Yo temi umala tātou te lata lata i le finangalo le tua. Ia e utu ia ile manuia o le tua ia tātou. Wa le sila mea tātou te maua mai ile winga leo leo o ina o tangata. It's a process that's done over time through generations. E wa le o tātou whaonga ina le ia ngana upu, foi upu. Na whau mai o tātou matua o tu missionale korewhai ia le tātou ngana i mata i tusi o le alfabeta. Ia o na amatai leo na whau e tātou ia upu, whai e foi upu ma phrases, ia whai e prakalafa, ia ma chapters. Pe o le winga na o le whauina o le mawhau. So, e tāwala o ina. Tāwala o ina. Ia, o le melon toru rana whamaileli i la sona, whamai e whai o tō ma mori mau. Whai o tō ma mori mau. O li silea wha ato o tō ina o lo tātou i lo le tua. Ia e meise fo i le whaatufunga ina o i tātou i le whaiva leo leo onga ma leo o ina o tamaiti. Ona o mawhai e tātou o na o atu. Ona o mawhai e tātou o na whai ma mori mau. Ona o mawhai e tātou o na whaatino ina. Ia le whetalainga mapopo i ngā leli. Ona o vei tātou ma lima ma vai o le tala lelei. Ia o le whailonga le nā ua ato toa ia e tātou. Ia le whina ngalo le tua. Ia mal manatu muli la i le whaitau ngā lea. O whaine la ala tau tala ia o na whatuleu leli. E ni tō mea ai. Ini tō mea ai o na watula i e le oso o le tunu ia. Ia ma ua tau mawhai fo i le li i le ia. A o lato mata atu ia te ia. So pe o leo ngā lao le manatu le nā. E te taua on a practical ia dato ekalesia o lotum tau pusili o onga. E te taua on a mawhaiona i ese winga practical. O le mele o le tau mawha, it's something very basic. Lua whato lua na aile i le aso, tasi pe wha lua. So e tau ala ale mawhaila i tātou ona whapena, ona whalata o tātou ma tau pusili ma tātou a onga. Iona e leo le manatu ua sola i le finangalo le tuam tātou. Tumantuina pere tala le professor of the First Testament i Claremont. Whamailan tala ale mawhaia lau tōm tau pusili ona whamatala le Monday Night Football. Ia, swim tau pusili. Langa le Monday Night Football o le mea mo i lawa le mwhai ona sui e seisi. So i le manatu e tauna whapeina ia tātou whauwhawina o lotu e kalesia ia e me se fo ilo tātou se ili o le finangalo le tua. It has to be practical. It has to be real. It has to be something granular like a meal. Au normale na ia ona te tauleo na Suile Channel. Ia la tātou pese lea. Se maunga o te le imbua I aia na halai o na ovala au le li e ui wana o se taimi Yesu
talia lau te talo Fa mole mole o o mana o mia oe O nisi taimi e te a e ai maunga O nisi taimi e som le vasa Nisi taimi e te uile toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa Gao o mai leleanga Nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Tama mau ma oe Sa umana tu e whai mo fie Ua o se se i o Tau tino nei na onto atuli O ahule nei Yesu e tani ya mai O nisi taimi te a e ai maunga O nisi taimi e sol le vasa Nisi taimi e te uile toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa Pea o mai leleanga Nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Nisi taimi te a e ai maunga Nisi taimi e sole vasa Nisi taimi te uile toafa Ia ola lo uanganga Ia, e peolo i e pe a tātou i le vaitau o le eseta.
le shock o tangata ina ua tutu, ina ua maliu le li. O le tangata very controversial, malmaloa, sa whaiana fulfulanga mo le nuu. Ina ua maliu la sa te lea ina shock tangata na muli a te ia. Ia a te ututu, ia ua atili e ona le maumanatu le tangata o le lopo o fea o le anga iai o ana tu o ana masani o le ala na talifeitau le melne o tupu wale tupu mosme whapea. Ia ona o mailola i ona i tangata whatutua mo le mawina le toe whaali mai o le li i on tangata. Ia ona pese ina amata i ona whau le kalesia i le amatanga. Mai ia lava to e titi, mai a i latou na mori mau ia na o onga, ia mai a i latou fo ina mori mawina lon tu. Ia mai latou sanuti mea fatasi. Pese i latou na maua le malosi, na maua le toa. Ia elen tangata fo i o ina ma tangata maurulunga o tapo inga Iuteia. Ia le ngata lai na, ia o le pale whengai o tangata Iuteia ma tangata Roma. Wai pesi o tangata Roma, they were the predominant power back then. Olo ia i latou le power le military, le power le tupe. Ia, il manatu le power fo i o manatu. To whamanino, e pesa uu e tangata ia tangata Roma. Na ila latou kaisala, ilo latou manatu o kaisara, o le atua. Ia, e whai atua le whaatutuanga o tangata nei. Whamaila latou tala le ai o le alo le atua. Le na te penaina le whaolatanga. Na whai o ia matua. E le ona, well, e pe o le whawina le nā o le whatutuanga e tusama le pale whengai ma le whatutuanga o tangata Roma. Whamaila latou tala o le li ia ia o le atua. Na whamawa lalo o ia e ia lava. O whai mo ia le winga o le polonga. O whanau i le taupo o avema tangata. Ia, o wai o le miracle la le o tusi o le tuspa ia. O le ale miracle. E le whai mai ia ta i o le whatutuanga o i mātou o ai mai. Po o ai fo i lava ta i o le whatutuanga. E peina uma o na expose i o latou vai vainga. Peina uma o na whamatala o latou leanga i le tusi. Amata mai lava amata mai le amatanga. Le pa o le tangata i e tena wha solo mai e ta i o le tapo inga Iuteia o ta vita Solomona e le ia manisi wha elele wha peala latou tala na ausia le tūlanga tutusa ma le tua. O le whatutuanga la tātou Judeo-Christian e pe whapenalo na whawina. E whau e tangata le atotoa. Ai ma eu lava le lofo le tua. Ua manuia ai tangata in spite of all of their faults. So o le whaavae ma le maatuli manu le nao le tātou whatutuanga. O le tangata le atotoa, the original fall, ia le mena le alai ona whapea ia le laulangi. But in spite of all that, whamai ale li le ai e finangalo ale tua i auto manuia. Finangalo ale tua ia iate o tau lona file mo. Ia awalava ne ia se mafuanga e puni tia ai lo sau i le tua ma le iloa le tua oe. Ia wa upula la apostolo Paulo e le ia se mea na te ave sea mai e tatou ma le lofo le tua. Po angasala, po angelu, me atali, e le amase meo name e mawhaina ave se mai tatou le lofo le tua. So a whapela tātou te reconstitute ina i le lalulangi. A whapela tātou te whauafou le lalulangi e whawai lunga le te tū manu malo le li. Ia whawai lunga le presupposition le nā. Le presupposition. E whina ngalo malie le tua il tangata. And that's what we've been doing. Awa lai Western society ma Western powers. E ia ala latou
presupposition na, even though it's just theoretical. Afamela lato tala, every person is innocent until proven guilty. Pe nae mafua mai ele manatu lea le tofa manino lea. E mafua mai le fina ngalo malie o le tua il tangata. Ile amatanga. Fa vavau. Fau mai lola ina se society fo se me fo. Ia e available mo tangata uma. Ia o le tatou, let's see, ani meo tutupu le lalolangi le neva yaso. Ia o le verdict te pe o le metele na o le songa fua na la tuele I meli ale matou chief of police. I faife au o le matou city. To put them on notice. A wala le verdict lea. Peana lau na nafi po tala tuan nafi. Le verdict lea o le leo lea na tangata valeina ia George Floyd. So leo o guilty. Yeah. I suppose watali le mana o tangata. Yeah, ai fo ia tangata e whapea mai ele o lava. Ele o lava. E te tawana i eisi equity, e tauna i eisi mea e so o male melea. Ia wau, no folamo mafofau le ma interview male sunga ia Ionatana ele vai aso le nei. Ia ona o wiloaila ia le whinga tāfo I o ngaluenga. Le ngaluenga, le tamu whai whapaleni le atua lea. Ia male meolo I el tangata. Le atua lea fina ngalo I le amiotonu. Ia male tangata lea e whapea. Ia le umawhai ona whau e ia lona tangata ina ia le leil na palewhanga I male atua. So he becomes worthy of God. So pe mena leo o mafofau ia ile. Il te minne. O lo tom whai kiu apa tula tato interview. Na matala noa male sunga ia Jonathan. Pauli le vai aso nei. Ia mara lata mo whai atu ia le tato connection lea. Is there a way we can put this on the phone? Yeah. Do you e mawhaina email atu le email na. I le email na. Aweo a umi apelo ufatu ina ua o aya ona folima oilo ufa
singaina ile tau avena wanga sala a oe maita lo uali ie lo ufaola oa ue alepo ngai ua e maliuai ua e suiai lo utulanga faamanga luai sisi ia tuia o tatu lima faamalu atu ile tupu mamalu ole uai a faya lene tongiola mola na fanau ia sao ile ola o te pese ai ma fafetai Yesu le matai Yesu le matai fa amangalo mai a otau tau mai ilunga ole sa tauro malini ai lo na tutu lo latino na fa momo oilo ufa ahola ufa ima polonga ufa sa tauro oria igoro kota lo uali lo ufa ola oa ue lepo ngai ua e maliuai ua e suiai lo utulanga faamanga lomai sisi ia tuia o tatu lima faamanu atu ile tupu mamalu olea uai a faya lene tongiola mola na fanau ia sao ile ola o te pese ai ma fafetai Yesu le matai sisi ia tuia o tato lima faamalu atu ile tupu mamalu olea uai a faya lene tongiola mola na fanau ia sao ile ola o te pese ai ma fafetai Yesu le matai Yesu le matai faamanga lomai faamanga lomai Yesu fafetai Yesu fafetai Yeah. Mana ia le vai aso foi nei. Wai, o le sila vaenga tau o le tatu prokalama, o le ave o manatu nei, and see if we can have it live in the world. O le ave o tō whamanino nei o tatu maua mai le fionga le tua. O na whata i ta i lea ma whaasa vali atu i le lalorangi. Ma le wha moe moenga e improve ai le lalorangi. Ma le wha moe moenga e le lei e le lalorangi.
Ia o le mena le mawhai ona sui e tātou, we have no control over that. Ai o le isi a mea le wha moe moenga lava o le o tau manuia. I improve mua oi. Ia whata i tai mua e mispo wena ia ana a o onga. Ia ona whaingofia leo na mori mau ai ia Helen ma Fia ma i latou e matamata mai le tātou prokalama i lewa aso ma lewa yaso. O no whalama o mawhau i le mātou transitional home. Ona e pese i o tangata e pu i mātou i lalo i le echelon le now society. O i latou e pese i o pa u mai mena iai. For obviously good reasons and reasons that are beyond their control. Alua fo i seisi vaela na ngā luenga. Whaifo ia fo i alo na ainga te amasion tō lua. Ia o nau maila ia o le transitional home la, ele o afford it la do ia I said ele o afford it la do le mele ta o le FICO score. Le FICO score I think o le nā malama o mai tātou o le whaawasenga ina lea o le character o tangata. O le FICO score pese i whaalango i e whale tupe ina ia whaalango i le lato whai unga i le no atu i ate o tupe. A mawalunga lau FICO score o na mawalunga fo i lea o le awa noe toe fo i mai ai ma le a whaina le tupe le la no mai e oi whale tupe. O na o lau masani e te tongi e talafu. So o tangata la ia, for whatever reason, wale o le lea lato FICO score number 1. Number 2, ele o ia i lato le malosi whaatupe ma whaiona tu i lalo le first, second, and security deposit. O ape o mea na e whia mana mi e landlord ina i mawai so apartment i nei. Tauna tu i lalo le rental masina mua tu i lalo le security deposit. Ia ma tu i lalo ma se isi tupe ina ia whaiti ai le a whaina o le apartment to the landlord. Ina te o move out o e. Anyway, long story short. O tangata lai o mai le transitional home a mātou e pese ia whapenaro lato winga, mele o le savalinga o lato, o le o ngawhatia e lato FICO score le lei. Ia ele o le lei fo e lato me tau tupe. E mawhai ona tu i lalo le first, last, and security. Ia o na mai la ia o le me e whai o le ave ia o le moenga, wha o ngā le address wa isina mea e whaingata ai o na service le homeless. O na ele o iei ni a lato tu atu se mawai, ia ni a lato meli. Ia le whai ala o te lea ina alu me lungo le imeli. Ia nepe se i o le tau ai le physical address. Ia at tawana i sina malolonga e moi le po. Ina ia mawai le malosi. So o mea lau o whamantala ina i le tala na. O na e o mai tangata nei. E te lo le leilo atu lava le leilo lato pale whengai mai istangata. For whatever reasons. And they're all good. Pele tala le siali se na abuse o se furutolu o tausanga na whae lo uncle me valea i te au. Ia o le nāpese i e whapepea i au. Te le o whatuatua ina tangata mātutua o ule o fia i lo ainga. Lea ua atoa ale, lea ua whase funei o tausanga o wherorua i a whapea, mawhanga nai le i ule lei e lau high school. Ia pole alava le meo i tangata ia ona maila ia no nofo i lalo ma whaisina tala. Ia no whatu ia, si whai mailau tala. Ia na whamatala mai a lea. Ia na nofo ala ia ma whaalonglongo i tangata. Ia, io. Yeah, on the failure knife facility clarify le lei. Why it's not so much clarify iau. Ai fo istemi fa a maua leo le ava no le tangata e toe wha matala ila na tala.
And depending on how far I push back for le genesis, le kenese ma le amatanga o le pathology lea, e le I whaalongo mua le li I le whaamatalaina e ia o lanatala ina ua fast food mo ntupu on tausanga. Tau maua mai le mea. So o le tele lava la o le ngā luenga e whai le transitional home o le nā. O le tau mawhai e whaasanga le tangata I ate ia lava, number one. Number two, o le whafangu ma whamanatu I tangata le tua. Le mafuanga le na whai au lotu. Le me wala iona end up in the front porch o le wharawhiwhi au. Ia e umialani sessions umini taimi mani tu la whai ei o ngā luenga e le mawhai ona whau tasi lua ni aso pe toru ni vai aso foi. Tawana whau pēr. Ia o le whanau lava la. First of all, ia I loa le tangata le tua. Ia mal tele ala lato, e pese ia lato te I ite le tua. Lato te masalo salo o lo ia ise tua e alofa ia te ia. Yeah, but for some reason ele mawhai I lato na uule le reality le na ma whaatangata ina. O le ale winga o le upule na e fina ngalo malie le tua ia te au. Ia na tau mawhai le e watu nai manatu. Ma me mo mua lava na o le whawhasanga o le tangata ia te ia lava. Whamatala lantala. Ia na tau maleo se mea na tupu talu ai nei. Ia na whatula e se waifale e sisi me whapena tupu 5 tausanga talua, se 10 tausanga talua, in whamatala fwela I o le tala. O le whaatufunganga la o le tamwhai koneti ia connect the dots. Ia nei loaila ia lea I na amata I na was full tolu tausanga. Ia na ana amata I ana le mailo na olanga le I ula na high school le I alu school isi traffic e tangata le alolofa. Ia a la e tuwale le olotu ma le kalesia, la e tuwa tuanga kirisiano. Ina ua o ala o matua le mawhaiase isi mea. Ia o le mela nae e iai. Wai homeless ro lava mo lua tolu whātau sanga. Ia e sau avatula na meal I le whalsa. In whamero leo lantala. E se mea mawhai ona ono foi. Ia ona whaamata leo ngā luenga. So whaomi umilal tala ona e eile manatu o le isi le nā mea e whai le tangata. Pe ana I loa lo na pale whenga I ma le tua. Awha pe o le tua alofa, o le tua uawa noa. E leila te tauna whaini whalapa putonga e manifesta I le winga nā le tua. Wa mena na whenga I ma le kalesia ma le au whatu e la matanga ua ma liu nei le lii, tu whaali a te ila tō mo le isi whase furu aso. Ia ona aveina ele I le langi ma lana polo inga I o tōna nofo I nei se o tō maua le nganga pa ia. Ona maua le o tō le malosi tō te o ia whainu umalava mo uso. Mo I nā lava lana tupu mai ele kalesia, Western societies, demokrasi, the individual, the sovereign individual. Pe nana mafua mai le manatu lea. Le lo fau mai I Western societies. Yo o mai malo America, malo Britania. Le atu Europa. So e manatu me fana leo lo amata ona fau ai ia le tatu society nei. At all levels. Le tau o le tangata I ona ia te tau. Yeah, the biggest supposition lava la. The biggest supposition o le tangata le lei. Ia ele mwhaila o nā tangia le lei le nasa. Pea whai tātou te whatu tō na I le winga tō I lalo fo il tangata. E ta wana o lua me nei. O le sina whatu funganga o le o tō Manuia. E le mawhai o na iai se au leanga. Si wanga nā o ie se au le lei. Pe o lua me e lua. E le mawhai o na vevela se oli pe awhai e le malu I le langi. So if penale le fawina o dichotomous ideas here,
e le manatu e tauna na whapeina fo le whatufunga ino tangata. So, ia lato e tātou pese lea, ia ona whaawau leo tātou tanuanga le situ. Samoa, Alomaya, ole vi inga ile tua, imea upitwa luma, yeah. Peo lata vita na siba iluma ole tua, se ale mea tele se e mayai, o Yesu. Mea ofia poto mai, tato si ile whawhetai mua mua le vina, ya Yesu lo tato matai. Awa o ia ua mapuai, le whata sina le nei ua pai tato fia fia, ya Yesu a whata simai. Watili mama ese e mai la usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Yesu ila na faola tanga. Tango fie la faola tanga Yesu. Yeah. Siva Maya. Yeah. Nata do tu mauia. Peyo la Paulo ya ese e mai la usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Yesu ila na faola tanga. Ese mai la usiba, le matango fie lato wafa aola ina, wasuia nei ole olanga, uasiba nei faale anganga, wa o fia fia, Yesu ila na faola tanga. Mama ese mai la usiba,
le matango fie lato wafa aolaina wasuia nei ole olanga uasiba nei faale anganga wa ofia fia Yesu ilana faolatanga wa ofia fia Yesu ilana faolatanga wa ofia fia Yesu ilana faolatanga. Ia o lo tau kiu mai tatou interview ma le sungal whawhengenga ia Jonathan Bowley le fale. Ia ai lea vesea ia le segment la tatou le tāua o le apply ina o le mtau pisili le mea lo i e tangata. O ne pe o le titi lava na o le aunga au tena o mea uma. E mwhaiona e sa idi ilia se mata upu. Ia le ise o ngā i le ola o astaitasi. Ia e whingata. Whingata o ne ise winga. Let's see. No ta ua le example na ia Kevin. E wa le mela wa tupu iseli e fia lava i lana pia. Ia na tamu whaialai unpack ma ia al tangata o lata lima sifuru tausanga. Tamu whaialai unpack ia le whawhitauli o lo i nei. Ia ai alu alu fo'i o wa ia tu tangata pe o whaaunga ngase. No whatura ia Kev, ia la whamau i datu la dālalanga. Ia to tamu whaitai au, alu wa ilau whomai ma inu lau Seroquel po o hafo isi whala au e masani na prescribe e whomai. Ia whamau dālalanga, ia ona to e whaifula i tai au. So whapenale winga o le ngā luenga lea. Whapenale winga o ngā luenga. E ele manatu e churches are uniquely programmed to help these people. I say, why ole stop mulimudi alea. Ole stop mulimudi lava lea. Ole basi le tangata ilisi tu, where they become suicidal, or they become homicidal, genocidal. Te mafa fope le sfuruiva tau sangal nana whaiel whalawelave i Indianapolis. Te matitil na whamena i te lavalona tinae e whapele mea le ao o iai ona o winga nei, o a winga o le withdrawal. Aine i se mea na tupu o le titi pe le maua seava noa e tala noa i ale o lontina, o se whaife au, o se psychiatrist. Si stangata e whalongo longo i le mea lo tupu. Si stangata e whina ngalo malie ina ia malo lo le tangata. Ina ua le mawhailo la ona ta pena se wha malo longa wha pena ia o le melale na tupu. O whana ia tangata i le Federal Express store le nasa sa tatou moni mawina. So e ta ua ngā ruenga na, ia waile ngata whulai extreme cases le nā pe o le sfuruiva tau sanga, tau le lea sfuruiva tau sanga na Indianapolis. Aolo o wheo ai fwoi tatou manai alo iafilaiti e mawhai ona mumu. Mumu sae ia mawhaleanga i nai ia ainga. Ia wa o lesi la mea na tupu i le. Matalapo ua lua tolu masina i transitional homes. E pei na iei le whalave lave na tupu. O le tina fo i masalo pe
masina ma le afadalu na iai na ia ua tau misa la ma le sitina o salpo o tolu tausaga talu na transition. Ia na faila ia o le misa ua walaau leo mai leo ave le sitina i le whalpuipui ia e alo le sitina i le whalemai. Ia ona blast mai leo telefoni u walau mai, walau atu. Wa le sia la na mea le space le nei, it's very unstable. Ina ua o le melele e whaite te tātou le talepe ina o whata manu ma hierarchy se masani e tātou. Ona e tūlai mai ai la le winga le nei vevesi, le winga le nei e le o mawhai o na maua le file mō. O le mena e whaite te e tātou o wai o le mea la ua tupu ia ua whaila e le tina lea na alu le whalemai le restraining order. Ua whaasa ai le tina lea na alu le whalpuipui. Ona lata ia o tangata ia na nofo le whale tasi. Ia no mai ala ia mātou nofo whatasi mo whatu ia. Tawana fesili o tou po feo ia le tua. Tawana fesili o tou wale tou te sila fiele le lava i o whale nei o le kalesia. O whale nei o le whatutuanga. O whale nei le sa ili e manuia e le ngata mo le o lotu kalesi Samoa. Ia mo o tou foi. Ia whai mai. Ia o mawala lava noa e tala noa ai la i naitinai on a forensic basis, a lot more closer than I normally would. Ia matam whai ala whanofo file mo. Wa le silala na me whatufunga inai o e pea e alu I vai nei. Ia e maua ialo lo wangalele I tangata ma lo malama ato toa I le mafuanga. Well, maybe not ato toa, but malama I le mafuanga e ale o na lofa le tua I le tangata. Because people are such unique and powerful in their own little way. Every single one of them. And in spite of all of their mishaps, misgivings, all of their setbacks, God continues to bless them. They can become successful in spite of all that. So pe o le whamoemoenga le nao o no whanga nei. O le whamoemoenga nao le ngaruenga lea. Le olo o whai ele Andy's place. I le masina ma le masina. E o mai e tangata ese. E wale sila tipi foi. O te ita ua momua. O le racial tension. Awa o le tina uli lea. Ia mal tina palangi lea na whaile. Futinga ulu. Al mela o whamtalai nai le tala. O le tele I o awa noa whapena e mawhai ai. O na whalau tele ina le ngaluenga le tua. E wan mela o tupu o le tina uli la lea. O whai atu. Ia. So whai tala. O le o whaila le restraining order. E le mawhai una e toi foi. Le whale na. Na whaiela lua misa ma le tina le na. Ai sau e mawhai una e no foi I. Ia, whamai o le whafta ia pastor, mwhaina pakalau ta avale, mwhaina pakalau ta avale. Ia, awhewhi ia, te ia ua mawale awa noa e wheso o ta ie malona tua ngane nofo Inglewood. Ia, o le la ua iei nei la, o le saula I le sino whanga lea. Ia, ape ua wheso o ta ie malona tua ngane. All that to say, e le malama tele I tātou I le fofola ina mai o le finangalo le tua, mō le whaiwhe au matangata fo I olo o iai I le olanga. Ai pau le whanaunaunga ia whatufunga ina o e te alu I le space lea. Ia ma moli mawina I le lofo le tua ia te oe. Le si mena tupu o le mato food bank. Sau le tangata le mato wanga le lei iai, mawaro na whale, apartment and movie ai. Ina saule e volunteer. Ia te whua o iei winga na. Ia na whatufare e marolo. Ia sau whula ia maila na sign protest I lumo o le lotu. Ia
whaiwheala ia o waru I lalo ia lona nafu foi. Ia ona ruwe asu talua o whatu I tama I mana ia pia avele truck ave me aiseli isia. Wan mena na leina sau. Ia me la utupu o le tue sau volunteer. Ia la o fia whaftai mai whamai whaftai ia. O tu whai mea aila latu apartment. O whamtalaina le tala na o nei pei o examples ia lata mai lea o te iloa. Le whata ita ina o le mele na whaia le li I le amatanga. Ina ua whato a tū mai o ia nei e o oti. Whamaila na tala ia I lato na whai o ia ma o lato fili ma le malamalama ia te ia o tō manuia. Ia o tō manuia. Mai lo manatu le tali sa ona na te tauna whai I tato ia I lato o lo o ita mai, o lo o whai tato ma o lato fili. Ia, for whatever reason, e anga mai tangata ia te oe. E te taulawa na whatufunga ina o le whatufunganga na le whamangalo anga sala. O folo whatu ia I lato. Ia ma te talo I nei manuia I lato. So po alawa la mena te talo I le tua mo oe malo ainga. E te tau foi ona mawhai ona e te talo ai mo I lato e whai oe mo lato fili. Ia ele se me whingo fie. Ia wa tawana whai pe alawa I le aso ma le aso. Ia le na whatu funganga se e ulawa ina le lei ato toa. Ia. O le si me masani ana tato mafau ia o le taule o le Bitcoin. O le uta vai tune le wha upa u I lalo le tau o le Bitcoin I le vai aso le nei. A pese I ele ave sea I ale teknolosi o lo o I tu o le Bitcoin, o le ale a teknolosi, o le decentralized finance. E pe ole o toe faua ia se whata manu e mawhai ona au tasi iai. Ia a pese I ua tufa lava. Ia le malosi o le tupe I le tangata ma le tangata I le wallet ma le wallet. Ia. Tui nana wa ifo ia I le. Nana wa ifo sau. Ia, la tātu tato pese lea. Vai tato foi. Nearly ia tachala lau whaalogo ia matala whaitotoa olo uloto sauni e talia le pai mai o lau upu lawa fionga o te olai o lau upu o le sulu I o uvae le mala malama fo ilea I o uala e papoto ai patonu ai le soi puanga o lau upu e paia e ai le mana wa o falo I le upu mai lo fofonga le alie ua o la lona
soipuanga o la urupu e paia e ai le mana o la urupu o le sulu i o uvae le malamalama foilea i o uala e papoto ai patonu ai le soipuanga o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana Ia o lo tau queue up mai la tātou interview ma le sunga ia Jonathan. Ia, whaen matu tanoa ngama na iu tu whawhine foi. O tala noa lai e ia i le Bitcoin. Ia na whamela ia, e whawhelau na, whailau account. Ia o tangolo forward ia le Coinbase. Sign up link. Ia o nā la o whatau ia la Bitcoins. Ai o le si winga whaale nganga, i lau lea, in my opinion, i lau lea mai tau. E pisa i olo iai i le vaenga o aseta i le space le nā e le o mawhaiona malama lama ato toa i ei tangata. Le tu whatasinga o tupe, le tu whatasinga o le value, le meta o le holder of value. Samasani alao na trade ia metotino, aulo, siliva, povi, mamoe, oti, ia sola. Ia na whaila ia o maua le meta o le tupe. Ia na whaongala ia o le tupe utu ia i le value. Utu ia i teimi o tangata. Utu ia i aseta. Ia na whaongala ia o le tupe le nae whewhatawa ia i mea. Ia o mea lai o tatou teimi foi. Ia pe o mena leo lo whaonga i le tala Amerika. O le reserve currency le nale a le tunu. E le ngata lai le tunu ia whape foi le larangi au au. A o malosi Amerika ina ufatua uma le tawala no duo larangi nasa whai e le Bretton Woods Agreement. Ma whai e le mali lienga malo au fatasi. Ia whaonga le tala Amerika e whewhatawa i e mea. Mela o tupu. Ia o tele ina print el malo Amerika ia tala. So ole mafuanga na le wale na le value. Ia ma o mate ia fo ila Asia tunu ia mea o tupu. Ia na o manatua i lato ia le taunto e vel tala Amerika fema reserve currency. Ai la le track lea, le technology lea, le ta o le blockchain.
le wa mata o na utu ia e tangata ia le value o tau o lato taimi le tu fatasinga o metotino ma aseta na pe ua utu i tutonu o prokalama ia ma blockchain systems ia e le la tula i mai ai ia tupe fou ia tupe ia e le seiseitia pe fatapulaina e tua oio malo ia fai ai lungo le internet le telefoni fai ona sent mai au tupe mai nei Australia po New Zealand ia e noa ma le go through the central bank o se me fou le mena le atoa salopo o se furu tausanga taluona amata me ia ma le olo o mata i tu pe lava le malo me le malo ia po le afo i se whaongai no o le mea fou lea Can we sign up using my passcode? Okay. Yeah. So nga. Yeah, le o mawal tato interview male sunga ya Jonathan. Ya la tu lava no le play my. Oh, good. That looks good. What about the noise? What about the sound? Se ki lunga le. Saunanga po o fea na e whanawai, o fea na e ola e ai, ni whawhele whawino, lo tangata fo ina wafatoa amatamata i alo soifua i le lalolani. Ia o loo mawhatasi ma le sunga i le whawhengenga ia Ionatana po uli le fale, o le whewhi au pensione, malolo manu malo, mai mangere, au kilani. Ia o mawal nei awa noa mātatala noa ai ma le sunga ia Ionatana, talofa Ionatana. Talofa atu i lau sunga, Dr. Miss Powena, Tangaloa, ia, Fatalofa atu fo i le whaafunga Samoa lo whaafunga mai, and good afternoon, or even good evening from your side, to the listeners, to the program. Ia, Ionatana, se whai sau saunanga po o whea na e whanawai, o whea na e ola e ai, ni whawhele whawino, lo tangata fo ina wafatoa amatamata i alo soifua i le lalolani. Tai lava, ole, ia, o lo tangata whatau wa. Na o whanau i le nuu o utuali i Samoa. Ia, i lava na uola ai. Ia, ina ua toe mawal wha Manuia o mātua i lo uso la jiti. Ia, na whanau leo o ia le awhewhisalau li malua ma o inana tupu ai le whalawe lo mātua tina. Ia mamaliu ai i le whanau ina o lo uso la jiti. Ia ona tausia leo mātou e lo grandmother, my paternal grandmother. O le tina o lo tama. Ia o ia ana mātou wola ai. Ia ona sa foi lo auntie sa whaiwhi au whai a onga i a vele. Le sunga a whaulalo. Sanga pulitele. Ia o le tua fine o lo tama o lia i sa lana nofu. Ia ma watu ai loa au tausi mātou mau nofu ai. Se ia o i le awhewhisa lauli ma fitu. Ia ona aluatu foi leo lesi tua fine o lo tama au mai au. Ia mawhai mana tama. Ua le foi lele ua tele o ta tina, tele o ta tama. Ia e pe o le o si o grandmother lava. Ia pe o iele sa taula ia ile vaai wha tina. Se tina e. Ia o ina pe na amatamata mai ia ile o langa.
I le whaasolo maila ia wa aonga, whaasolo fo ia aonga ina whamanuia ina, tūlanga lua, le tū mālo, ia mao atua il kolisi o Samoa, ia, e vina pea ia sio tinale ale lo matua. E manao e alu seisi o mātou I mālua, whawhaife au. Ia peo inana to ai le fatu. Ia matau mawhai ai. Ia o le ula vale fo ina aso. Ia na tuli ai le male aonga, mai le kolisi. Ia o na usau loa lea whai maile lo matua. Ia alu loa I leu moenga. Leu moenga fau. Wao ina sa amata atu ai o na au tauina atu ia tangata fo I fio I mālua. I le aong whawhaife au. I le nawa I tau. Ia, pitai. E se a foi le tau mwhainga mawhauwhaunga tangata e se le whina ngalo le atua. Ina nei te ewa tua ina le atua. Ia o le ula vavale ina e taimi. To e tuli ai foi le nā onga. I le ulu moenga fau. Ia na usaulo le I tutuila. Sa iai lo ta mai le au ka muta. Whainga o le. Whawina o le falsame atu tisi I lau li I tutuila. Ina usaulo le au. O usau te whao ai. Ia, te iwa. O sa alo fialu le aonga. O lo anti sa nonofo malitoina o tulafono. Whaangau. I whanga I tua sa whaife awai. Ina walo le unofo ai. O walo ilo le aonga I mapusanga fau. I tutuila. Ia mau inana whaai uinaia o aonga. I mapusanga fau. Ia mau to e taliu lo I Samoa, I upolu. Ia, ma tau mwhai lo le e sua se ngā luenga, u whai ngā luenga le ofisa whātoanga. Ia, pe ta ia mana o atuala o anti le na avesia maia o I vailima. Wai I nei le na, mana o atoe au maia, ia le na laina o mai lo New Zealand. Ia pe iwa whaangalo atuale vaenga o le soifuanga le mea na mana o aile lo matua, si o tina. Ia pita ia e se afuafua ngā le atua. Whai ngā luenga fo I nei ma. Ia, ma te iau toi o soai fo I le mawhauwhaunga ia. E fialu, e whatau nu le miti e lo si o tina. Ia le lantau mwhai ai e alu I mālua. Pita ia o le taimile o whailo o ainga. O whai si au whanau I o whaingata. Ia, ona o alole ile mātou whaife auto ina sa ele to ina sa o ngalue ai sa mātou lotu ai si o si Rico ia ma negotiate ai loa le ma le lana wa o ngai lo I nei New Zealand ile St. John's Theological College ia ma fai wina ai le tau fai na o Manuia ia pita ese ala ngona pe ai ia saule aminga ile au lotu I la loi wanganui me tau wanganui nei lata I Wellington ia ele I talia ile taimi e se foi langona fai ngā luenga le ile ofisa o whamsinonga na wha peo I nae se vaila o mission ma fai pe ngā lue pe ile lotu ia e fai ngā luenga o ale tau fai ngā si au whanau ma ma inga ia e pita ia ua mau foi lava noa ile Department of Social Welfare ia mau inala na toe alulo iai ma whaamanuia ina ma ngalue ai loa. Ia ola ngā luenga lea e luas fulu ma le tolu tausanga o iai. Ia, peita e se foi whai ngā lea tua. Mai lea ngā luenga. O to mai umana o inai, ia wa ina toe vala au mai le si au lotu. Le au lotu le o tutuila. Le whaka asa. Ia na utalia loa lea. O le au lotu ele se au lotu tele. E lai titi. Na o le lo matua ma lana whana ngulunga li e toa tolu. Ma isi mata whale e tolu. O na fitu leo mata whale o le au lotu. Ia. Matala no malo tolu e le vai teimi o whai atu. O le vala au na sau mua na o te eina. Ia lela o to e sau le vala au. Ia pe wala ngona fo o te tauna usita ia i le atua i le taimi. Ia o na talia lea.
mau iai. Ia, mana iala amatanga, mai le fitu matafale fa solo tu lava ina o le se fuluvalu, se fuluiva, ma tupu ma lelei. Ia, peita, e se foli fina ngalo o toi inai i Amerika Samoa, ua au mai lava le whatonunga, o le policy le lotu e sao na whainga luenga se whaife au, ma sona whaletua. Ia alwai tau le o le alava o te whainga luenga la i le Department of Social Welfare. Ai whainga luenga lo to alue se tasi o organization o le health. Ia peina manatu o lea o ngā ia ngā luenga o ale tau tua ina o lotu. Fisoa swani na i tangata, wai toa le titi. Ia sa whai lewa i tau e sa au tau fia le alofa ua le alofa system le sa whao ngā e whaka asa. O na o lele leia mā ngā luenga. O le toa tele o le au lotu e le whai ngā luenga, they're all beneficiaries. Ia peita ua au mai pelfina ngā lo le kalesia. Ia ma tau mawhai atu lava e toi talo sanga ina. Ia o le mawhai. Ia o na whai mai lole o le o ma atu le i Amerika ma te malo lo. Sa ma malo lo ina i Amerika. Ina i wo fo i whaife au sa iai. Ia o na whai lole ma tonu o whatu lo tolua. O le au sita ia le fina ngā lo le kalesia. A tonu ai o le alofa mai le atua i se whainga i whaia. A o iailu ma ua lava whale. Ia o le mō kesi le mena pole ai. Ia o tusi mai loi o resign mai le i le ngā luenga. Ia ma fo i mai lea whaipea le lotu. Ia peitai ele i atole lua masina o tusi mai le bank. Ua tau na whaisifuafuanga. A le au o mortgage sei o lo le whale. Ia mo inalan to e sui ai o mamanatu. Foi le mo le whapupuina. Ma to e olo ma whai ngā luenga. Ai le liu lo le au lotu ia o mana o lo le au lotu. E le liu. E le ola i tutuila. Ia e whaila la tonu o le AO i le Presbyterian, le PIPC. Le tau i ne PIPC. It's the Pacific Islands Presbyterian Church under the PCANC, which is the Presbyterian Church of Aotearoa, New Zealand. Ia le lana o talia loa la lato mana o mauf whamawai e se mai ai le e whakaasa o le aha maa o le mele ua o le au lotu. Ia se iau o mai lava la ina o i tausanga o te tau na malolo. Ia le lana malolo ai lo, mau e se mai. Ai wha awau pia maa ngā luenga le lava o lo i ai le taiminei. Le ua i le taiminei la o le maa te whai ngā luenga o mai le. It's the biggest NGO in New Zealand for mental health patients. Ia, le la lo ngā lulu ai, lango i nai tangata whale tonu o lātou mawhau. Ia, au nai pēr i le atu. Mai, ele ia vese ai o tofi i le presbytery. O lo o iai pēr i tonu o komiti a le kalesia, e o le kalesia au. I le PCANC, o lo o iai le komiti i le PWG, ia po le personnel work group, o le komiti le la te vaavai, ia ma screeninga, ia whaife au fo i e mai isi e kalesia, e fia o mai whao ngā ina i le Presbyterian. Ia ato fo i ma whaife au wai mai le aonga mole for placements and all that. So, ia manatua o lo whao ngā ina pēle tua, le e uilava ina whatau wa. Ia o lo mawhai ona whao ngā ina pēa, taimi o tutoe o le olanga. E au nai le tua e ala i le vaenga. Ia o le lavala o lo iai. Ma lue full time. Ia ma whaia ma iai fo i tonu o komiti a le kalesia. Ia peo sina o talaanga lea i le. Le o le whawhisili. Ia e whawhitai lava. E tue fialu i tua i le temia o whawhau mai fo ia i alo tanga lue. Peo whisili le so o i ta whisili. Ia. O le ale matua o ina ua e sila fia le ese senga o tangata. Pese i o le ngata le ese senga o tangata i upolu, ia ma ese senga o tangata i tutuila when you made that transition. And then more le ese senga o tangata Samoa, ia ma tangata i Samoa i New Zealand when you made that transition.
Pe se insight na ina ua compare o tangata tutuila tangata polu ia tangata polu foi tangata Samoa in New Zealand. Sama fale ai se ngateli i le vale i polu mo tutuila. Pawana i se ngala iti ana noticinga ya o le ngangana i peila o le vaenga fole mai manua ia ke se senga malangana ale au ale vaenga le mai polu le na ia ia pe onai se senga la iti ana o le ese senga i tangata i foi i soifuanga. Ia sa uva ia le ese senga te lea o I suppose if you look at the status o tangata i le vaenga foi lea o tautau o tangata maulunga whainga luenga le leile malo ia o whaife au ia ma le vaenga i nai tangata anu tangata lautele te tonu o nuu malala whanga. Sa uva ia i nale ese senga a tu mai le kalesia le mea le soifua tautua o nai mātua ia na uola e lava o le mea lava le iai o le mea te o pe o wha o onga o lo manatu po le a lava le mātitiva sa iai e wha polo ale pe sina 5 sene 5 seleni na mai tau ia mo le ia sina tāla o alava me e nonoa i le pito ia le lo matua po le toina. E le aia se e tingana le isi suka e le minoi mai lava. Ai saulo le asi singa le whaife au le astona. Tatala loa le pona lea. Ia fua ilo mo le whaife au. E wha mua ia i la tau e vai maa walunga le iai. E wha ti e le whaife au i lunga o le maasa lafa. E o foi la i toi ina foi ia matangata whaipule. Ia o se tasi wai wantu o lai lo ia. Pe o vaenga ia la vai. O le whaatulanga ina le vai e tangata lautele. O tangata ia e mawalunga. Whaatusa ia la tau pe o le mesa au ia iau. Au tilo whaapena. Excuse me. E whaapena lo uiloa le se le tu se nga le tangata. Ia. E whaapena foi la i nei New Zealand. O i nei New Zealand e tele i le nga o le anganu. Ua ova ia ma o wilo ua ia lena ua se mai utau nu mai New Zealand i le afe iwa se lau fitu se fulu. Se ia o mai le taimi nei. I le taimi lea o te mai taulia le nga. O le itu ai ngā wha Samoa, o the Samoan culture, i New Zealand. Ma le wha Samoa i Samoa. Le anga nuu wha Samoa i Samoa, ma le anga nuu wha Samoa i New Zealand. A veai, ua o malama, e tatau na sui i nei New Zealand. Ina ia sultai le situation o lo iai. Ma le environment le o iai le soifuanga i nei. O le mela wala le ina o whainga luenga i le Office of Sinonga, o luane le office le o le social welfare, o pesa tele ai lo le o lo ua fianga i le mea community development. I groups, ia ma o le mela le tau mwhai ai. Ina ia malama o tātou tangata mai Samoa. I o mai i nei. I le senga o soifuanga wai ai. Ina ia tau mwhai fo ia adjust. Ia ma adapt i le situation le o iai. Ai mai se lava langa o tātou e malosi tele le mea lea o le loyalty. E tau mawhai foi la lave so se mea e ti ngauna le aise mea. E tau mawhai le mea siri. Ia taluai la ona ua maua se leni ua maua tupe i nei. Ua so na whai e foi lea, i la ulea tilo. And this is my personal point of view. Maybe it's wrong, maybe it's right, but this is how I viewed it. O la tilo le senga lea, pe ona e fisilingia. Ia ona i mena i la vai i le senga. Sa iei se, ia wa atawa ai nei i le whauwhauina o societies. E pe iei ala lato, for lack of a better word, caste system. O lo te mawhauwhau o tā ua e occupy ina ia
the top echelon o le Samoan society. I to Yes. te awe wai ai. Yeah. Pe o le mena pe sali lifa i lau fesi pena e loa ia le esesenga nao tangata. E lua la ia tipi el mena le esesena i metau tupe i totongi ma me maua tangata. Ia ma le education. Wa pe le sila na for i le esesenga o castes ia. You're a privileged person in the sense na e alu i le theological seminary, St. John's Theological College. Ele tangata uma e mawhai ona o i theological college si fafo. Ele ngata i metau tupe. Ia a o taimi foi. Correct. Se whai sau saunoanga i le your privileged position ma le fafo wina foi o i le tu i le ao onga. Yeah, pe o mea ia sa vai ai wai mo ilava. Yeah, o ia na onga mai ai sa mo pe na famtala tu le tulanga e la tu lea onga tuli ai ia ona o a mionga fo I fatama I na mai tau vanga na ai tutuila o walu tau mwhai mai ulelei mai ai I mapusanga fo vai tau lea o rane le kalesia mamona le onga lea ia ona usau ai lea masina fasia tamai na usau ma lea na amata ai ona develop mai lo o langa o mai inei ia as you say I was privileged because I was able to access the education system in New Zealand. O mawhai ai ona tau ia e o le ngangana sa whaingata ia wai moni lava sa o awina ia ai ese fo ia le whaalongo I le ngangana le nanu I Samoa ma le sau nanu mai ai taimi uma a olo ina tope mai le nanu o le pālani ia ona whaalua whesasi lo le ma le whaalongo ia e iai le taimi fo lea sa o le ao ina la sa iai le whautuanga na mai ia te au ia toi fesili ina ia whaamalmalama. And that was the philosophy that I had in regard to understanding ia malamalama le lei tūlanga o le tunu. O le ina ua tau mawhai atu le aonga whaawhaiwhi au. O te whaawhitaia le anga le lei o le atua. Ta le aiso o manatu e mawhai ona o rufale I le aonga lea. O le aonga lea, o le aonga mo le mea tutisi ma le ekalesia Anglikana po le lotu Englani. Ona e sai ai le me ta o le Trinity College I nei. O le kolisi lea a le ekalesia fo lea congregational. Sau tu sau ina lea, sau wa o ina lea. I was under the Congregational Church of Samoa. Ia peita o te luatu e aonga, ua le ai le aonga lea ua merge whaatasi ma le aonga lea le Anglo-Method. O le lana tau mawhailo ia mamawai le avanoa. Ia te aula ia, I was privileged that God has made the opportunity, has given me that opportunity. Wai ele ia se me whape te tau o Natalia o le aonga. Wa ia ilo lato o walu tau whai le interview whai uma mea uma. Ai te wa mai le tusi. Wa au mai ia o le o talia o te sau te aonga. Yeah, I praise God for that. O ai le o tautonua o sava nota ua le o au mai. Yeah, ma ua whasolo fo ina matua le o lang. Ua le o to iai winga ia sa whai sa moa ia onga. O le tawhau vale. Ma le kea I se mea onga. Ia o tau mawhailo e whaile mea te tau na whai. Ia ma le ua alofangia le tua o whai wina ma le manuia. Ia ma ua toi as long as it was, because nai ula la onga whai au le. I le a favor se lau walu wha. 1984. O tele I whaonga ina o as a parish minister until 1999. So it was 15 years later. Maile o te teltonu o te 15 tausanga lea na unga lue ai ngā lue ngā le malo. Ia o lea na wha o ina lea na toe a o ina ia o lea tua. O mea umana o wa o ina mai ngā luenga ia I le developing o le community o le relationship matangata
everything else. Ia mawinga tātou le whaaloalo ma le. O le ana toi o mai ai le 15 tausanga lea. Se ia o mai lea whiu se lau I vaiva. O na vala wina leo au le kalesia, le apotu. Ia ma whao ngā ina I loo lea o onga lea na o. I le onga le tusipa ia. Ia pe o nai vaenga ia. Yo e whaftai lava. Yo e se foi le o pokalama o le o to Manuia. E pese e mapuna mai le whetalenga le li. Na whai o na so ina ua tu mai tunga. Ia ona o uti tatu teimi a ole e whaawau tatu interview ma le sunga e na tana il vai aso le pe apule lofa le li e moli o ia I loutou so I fua ma le ola. E pe ol mea o te mana tuaina la ma interview ma le sunga le fefe au. E pese I sa ia le tension le I le vao se vala au le tua I le tangata. On the one hand, the institutional scaffolding on the other. Ia ma le personal talia le tangata lava ia le vala au le tua. Pe on mea nau te mantuaina I le ma interview le fo ina na saua fo I le na saunoanga. Le tension le I le vao institutions ma lato whaife au. Ia me se fo I lava le talia le tangata I le vala au le tua. Wa pese I o le o mea nai e tolu. As it pertains I le tatu talanoanga I le vai aso le nei, ma le whaapoponga fo I o tō Manuia I le vai aso le nei. E pe e te taulava o na mawhai e le tangata o na whapaleni pou na e tolu. O le fina ngalo ai o le tua, e fina ngalo I Manuia le tangata, fina ngalo I Manuia le tangata whaavavau. Ma o te mi umalawa le lei le tatu tali le na I le vala au mai le tua. And then our lives lit up. Le to e popole le tangata I ona vaivainga, ona tapulaa, lona ola e ofo I natu le tangata, lona soifua mo le vala au le tua. Po le alava le winga o le vala au le na. Ia ona tanga I lola ia I whata manu o lo o utu ai traditionally le finangalo le tua I tausanga e afe mafe. Ia ona tau mawhai lola I o le tangata e whapaleni le mena. Wa ale le leila le whauwhauina o le whata manu. Ia e mawhai a ona maliu o le tangata. Pe ona maliu le tātou li o Yesu. Ina ua le mawhai e le whata manu ona whalautele o ia e ia lava. E utu ia I le whaali fau le ale tua, ma le tali whaitau o le tangata I le whaali fau o le tua. Lua whetau sangata luai. So fast forward lai le lusfu tasi centenali e pe lava le manatu. O lo o whaali whape na fau le nganga o le tua I o tatu tangata ngā lulue. And to the extent that we respond with grace I le vala au fau le na le tua. We would impact institutional structures. E suye I tātou I le whatamano. E suye I tātou le pakete le utu ia I tātou I le finangalo le tua. E wa ale mawhailana sui le mena ia o na whaingata ala ia. So o le whanau naunga la o le o tō Manuia le neva yaso ia tātou tangai I tala o le tātou whatuatua. Tātou mata I tuina po whea o lo o manifestai ia se o onga mo I tātou fo I tupulanga. I le mea o lo tātou ngā lulu ai. Ia ona tātou whamalosi la ia tali fia il vala au le tua. Po ekalesia, po nuu, po ainga. Ia, po le tātou malo. Le ngatai malo I Samoa. Ia whape fo I malo Amerika I nei o lo no foi tātou. So, o lau whanaungaunga nā mo I tātou never yaso, o lau tatalo ia manino pēr ia le finangalo le tua, ma maua pēr le malosi o le tātou tunu. Ia, tau mawhai ia e discern le finangalo le tua. Ia ma tātou usta ia.
Ia le whangata mai I le tātou whaopoponga le neiva yaso. Ia manuia tele ia le whaasausonga le tātou tunu I le neia fiafi. Roto o ono mispo wena tangaloa. Ma I o tō manuia. Give our lives to Jesus because He's the only one who can save us. Matangi mafa